Ça, c'est le premier coup. Nous a publié sur Chanel là. Nous demandons avec vous même cap côté nous pour cap toujours suivre nous sur Chanel là, cap abonner comme ça chaque fois nous mettons une vidéo dehors ou capable joindre. C'est vraiment important pour capable apprendre español. Merci un peu. Buenas tardes con todos. En estos momentos voy a comenzar a decir el alfabeto, el abecedario. Bueno, comenzamos así: A, B, C, D, Ch, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A ver, lo voy a repetir: A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ese es el abecedario, el alfabeto. Ahora vamos a continuar con los números, pero primero, como han escuchado el alfabeto, he pronunciado la Ch y la doble L, que prácticamente no están en el alfabeto, pero están a un costado, diciéndoles que sí podemos pronunciar la Ch, donde dice A, B, C, Ch, o si no, podemos de frente decir A, B, C, D, E, eso no hay ningún problema. Pero si usted lo cree conveniente, lo podemos decir A, B, C, Ch, y así sucesivamente, igual con la L también. Ahora sí, vamos a seguir con los números del 1 al 50. Ok, já que eles sont enseignés no alphabet, d'accord? Avec dit Ch, I, E, avec ces deux lettres, parfois pas utiliser complètement, d'accord? Mais il est vraiment important pour nous capables de connaître tout, d'accord? Parce que nous depuis la première enseigné. Quand on va apprendre numéro avec hermano Joman. Ahora sí, vamos a comenzar con los números del 1 al 50. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Así están los números del 1 al 50. Ok, et nous allons passer là comme nous